Imyaka yaribaye myinshi abahanzi nyarwanda baradukanye umuco wo guhisha ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo YouTube, ibintu bitakorwaga n'abahanzi bo mu bindi bihugu mpuzamahanga, cyane ko benshi bakeka ko biterwa n'ipfunwe babaga bafite ry'imibare mike bakurikira. Gusa mu mavugurura aherutse gukorwa n'urubuga rwa YouTube yashyize hanze imibare nyayo ikurikira aba bahanzi nyarwanda mu buryo batifuzaga imibare bakurikiraga ibigiye hanze. Uyu munsi twe nka INTEGO TV tugiye kukwereka ibintu utarabona ahandi, utarasoma ahandi, ndetse utarabwirwa n'abandi bantu. Tugiye kugaruka ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda 20 bakurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Bana nanjye muri iki kiganiro Jye Dani Rurema, iyi ni INTEGO TV. Nyuma y'igihe benshi mu banyarwanda ndetse n'abakurikira umuziki nyarwanda bibaza abahanzi nyarwanda bayoboye abandi kuri YouTube, cyane ko byari bihishwe, kuri ubu ngubu ntibikiri ibanga kuko ugiye kubyumva no kubibona kuri INTEGO TV. Nk'uko imibare bigaragaza yashyizwe hanze n'urubuga rwa YouTube, mu bahanzi benshi nubwo batabyifuzaga igaragaza uko abahanzi nyarwanda bakurikirana mu gukurikirwa kuri urubuga rwinjiriza benshi agatubutse. Akenshi urubuga rukunda no gushwanisha bamwe mu bahanzi n'abarebera inyungu zabo. INTEGO TV ibazanira urutonde rw'agateganyo rw'abahanzi 20 ba mbere bakurikirwa cyane mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Nta gutinda, umuhanzi wa mbere ni Ngabo Joubert Medal, umuhanzi nyarwanda utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, washatse umugore w'umunya-Ethiopia-kazi Mimi Mehila. Uyu mugabo Meddy uri mu Rwanda muri gahunda zo guherekeza umubyeyi we witabye Imana aguye muri Kenya azize uburwayi butatangajwe. Uyu muhanzi niwe wa mbere ukurikirwa cyane mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube, dore ko akurikirwa n'abarenga miliyoni y'abantu, ikizwi nk'abasubscribers. Si gusa kuko uyu muhanzi arusha umukurikira ibihumbi birenga 700, ibintu bitarakorwa n'undi muhanzi nyarwanda kuva umuziki nyarwanda wabaho. Uyu muhanzi kandi mu kuzuza miliyoni y'abamukurikira yabaye umuhanzi wa mbere nyarwanda ndetse n'abake muri Afurika y'Iburasirazuba babashe kugera kuri aka gahigo. Aka gahigo kaje kiyongera kuko umuhanzi wa mbere ukurikirwa kuri Instagram, akaba umuhanzi wa mbere ukurikirwa kuri Twitter, akaba umuhanzi wa mbere wujuje miliyoni zirenga 180 zarebye ibikorwa bye ku rubuga rwa YouTube. Uwo ni Ngabo Joubert Medal, uzwi nka Meddy, ukora umuziki wo muri Amerika. Binavugwa ko yamaze kwirundumurira muri gospel, kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Umuhanzi wa kabiri ni Itahiwacu Bliss, umaze iminsi mu bitaramo bizenguruka Burundi, Uburayi ndetse n'u Rwanda. Uyu muhanzi Itahiwacu Bliss yamamaye mu muziki nka blues melody, ni umuhanzi w'umuhanga ukora bidasubirwaho, ukora buri kanya. Yewe uyu muhanzi amaze kwigwizaho abamukurikira kuri YouTube barenga 357, akaba umuhanzi wa kabiri ukurikira Ngabo Medal. Ushyize mu mibare wasanga uno muhanzi arushwa na Meddy 643 ku rubuga rwa YouTube rw'abamukurikira. Umuhanzi wa gatatu, mbibutsa gato urutonde turi gukora rurahuriza hamwe abahanzi baririmba injyana zose mu Rwanda, yabaririmba indirimbo zihimbaza Imana, abaririmba indirimbo zitwa iz'isi, bose barimo muri uru rutonde. Umuhanzi wa gatatu ni Israel Mbonyi, uzwi muri gospel nyarwanda, umuhanzi uri gutwitegura ibitaramo mu gihugu cya Canada no muri Kigali Arena, akurikirwa n'ibihumbi 297. Akaba umuhanzi wa gatatu ukurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Umuhanzi wa kane ni Niyo Bosco, umuhanzi ubarizwa muri MI Empire ya Irene muri Ndahabi, ni umuhanzi wa kane ukurikirwa cyane mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube, dore ko akurikirwa n'ibihumbi birenga 200. Ku kabyiniriro ka The Music Machine niwe muhanzi wa kane ukurikirwa kurusha abandi mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Umuhanzi wa gatanu ni Clarisse Karasira, umuhanzikazi nyarwanda utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uherutse kwibaruka umwana. Kuri ubu azwi ku kazina ka Mama Kwanda cyase Mama Kwaguka. Uyu muhanzikazi akurikirwa n'ibihumbi birenga 195, akaba umuhanzi wa gatanu
ukurikirwa cyane ku rubuga rwa YouTube mu Rwanda. Umuhanzi wa gatandatu yitwa Andy Bomon. Uyu muhanzi umaze iminsi mike atangiye akazi k'itangazamakuru kuri radio imwe mu zikomeye mu Rwanda. Akurikirwa n'ibihumbi 171. Uyu muhanzi kandi andi makuru amumenyaho nuko mu minsi mike yitegura gushyira hanze album nyuma y'igihe kirenga umwaka n'igice adakora. Umuhanzi wa karindwi ukurikirwa cyane mu Rwanda n'uwitwa Papi Clever uzwi mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Uyu muhanzi akurikirwa n'ibihumbi 158. Mbere yuko nkomeza ndagushishikariza gukora subscribe kuri INTEGO TV. Nje Didani Rurema. Umuhanzi wa munani ukurikirwa cyane mu Rwanda kuri YouTube ni Mugisha Benjamin wamamaye muziki nka The Ben. Uyu muhanzi ukora umuziki we muri Amerika akurikirwa n'ibihumbi 167. Uyu muhanzi kandi aherutse gusezerana mu mategeko n'umukunzi we Uwikeza Pamela mu birori byabereye mu murenge wa Kimihurura. Nubwo ibi byari byagizwe ibanga, itangazamakuru ntiryahasibye dore ko byamenyekanye ko nyuma y'umwaka urenga amwambikiye impeta y'urudashira mu birwa bya Maldives. Umusore yiteye agashyi akaba agiye kurushinga n'uyu mukobwa w'ikimero gitangaza benshi. The Ben kandi ari kwitegura ibitaramo byo muri Canada akagaruka mu Rwanda nyuma y'ibyo bitaramo muri gahunda zirimo zo gukora ubukwe n'uyu mukobwa nk'uko yabitangarije itangazamakuru mu gihe yashyiraga umukono ku masezerano yo kwamamaza imwe mu ikipe zikina muri shampiyona basket nyarwanda. Tugikomeza, umuhanzi wa cyenda ukurikirwa cyane mu Rwanda kuri YouTube ni Juno Kizigenza cyangwa se Kwizera Bosco. Uyu muhanzi ukunzwe bitangaje muri iki gihe akurikirwa n'ibihumbi 165. Umuhanzi wa 10 ni Butera Knowless. Butera Knowless akurikirwa n'ibihumbi 156 ku rubuga rwa YouTube. Uyu muhanzikazi umaze imyaka irenga 12 mu muziki abarizwa mu nzu ya Kina Music iyoborwa n'umugabo we Ishimwe Clement uri kubarizwa muri Canada aho yagiye gushyikira umuhungu we Nel Ngabo mu bitaramo ari gukorerayo. Aba n'abahanzi 10 ba mbere bakurikirwa kuri YouTube nyarwanda. Tugiye kukugezaho abandi 10 bakurikira buzuza umubare w'abantu 20. Ku mwanya wa 11 turasanga umuhanzi King James. King James bivuga ko yakoreye ubukwe muri Amerika mu minsi ishize akurikirwa n'ibihumbi 140 kuri YouTube nyarwanda. Ku mwanya wa 12 turasanga Ivan Burabyo uzwi nka Iva Buravan uherutse kwitaba Imana azize kanseri y'imindura. Yaguye mu Buhinde. Uyu muhanzi akurikirwa n'ibihumbi 139 kuri YouTube. Ku mwanya wa 13 turasanga umuhanzi Nel Ngabo ukurikirwa n'ibihumbi 133. Uyu muhanzi ubarizwa muri Kina Music ya Ishimwe Clement ari kubarizwa muri Canada aho ari gukora ibitaramo biri kwitabirwa cyane nk'uko bigaragara mu mashusho atambutsa ku mbuga nkoranyambaga ze. Ku mwanya wa 14 turasanga itsinda rya Vestine Dorcas ribarizwa muri MIE Empire y'umunyamakuru Irene Murindahabi. Aba bombi bakurikirwa n'ibihumbi 132 nubwo icano yabo badakunda kwikoresha kenshi. Ku mwanya wa 15 turasanga Platini P wabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys. Uyu muhanzi akurikirwa n'ibihumbi 125 kuri YouTube Rwanda. Platini P uherutse gushyira hanze indirimbo ari kumwe na Big Fizzo w'umurundi ari kwitegura gushyira hanze album iri bikomerezwa muri Afrika nka Mr P, Pato Ranking, Dibanji n'abandi bagiye batandukanye. Uyu muhanzi ni muhanzi nyarwanda gusa ufite management cyasa barebere inyungu ze bakomoka muri Nigeria, company yitwa 1% International iri mu zikomeye muri Nigeria. Ku mwanya 16 turasanga umuhanzi nyarwanda usigaye utuye muri Canada yitwa Safi Madiba n'igibikora Safi. Uyu muhanzi nyuma yo gutandukana n'itsinda rya Urban Boys yakomeje gukora ubutitsa nubwo kugeza ubu utamenye irengero ry'umuziki we. Uyu muhanzi akurikirwa n'ibihumbi 119. Ku mwanya 17 turasanga itsinda rimaze kwamamara mu muziki wo guhimbaza Imana James na Danela. Aba bombi bakurikirwa n'ibihumbi 117 kuri YouTube. Ku mwanya 18 turasanga umuhanzikazi Ali Airways ukurikirwa n'ibihumbi 107. Umuhanzikazi ari mu bakunzwe mu gihugu ndetse ari kwitegura gushyira hanze indirimbo afatanyije na Butera Knowless.
Ku mwanya wa 19 turasanga Rukundo Christian uzwi nka Chris Easy umaze iminsi yihariye imitima y'abanyarwanda binyuze mu ndirimbo zitandukanye zirimo Inana, Amashu n'izindi. Uyu muhanzi akurikirwa n'ibihumbi 93 kuri YouTube Rwanda, ndavuga aba subscribers bamukurikira, akaba umuhanzi wa 19 ukurikirwa cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa 20 turasanga Davis D uri kubarizwa mu bihugu by'Uburayi, uri kuzenguruka ibihugu birenga 8 byo ku mugabane w'Uburayi akorera ibitaramo. Uyu muhanzi niwe wa 20 ukurikirwa cyane kurusha abandi mu Rwanda, akurikirwa n'ibihumbi 92. Nge mwabanye, nge Daniel Rurema, uru ni urutonde rw'abahanzi 20 bakurikirwa cyane kuri YouTube Rwanda. Iyi ni INTEGO TV.